قامیشلو بشکی گرینگ یه استراتژیک جه باجار قامیشلو ده دست حکومت سوریه ده جبر وی اکیجی وزارت درو یا امریکا جه شانده انه کسی را گوتیه که قامیشلو نها ناکه و سینور نافچه آرام جبر که حکومت سوریه لقامیشلو هیا ویدیو لک وینه هوره ونی ببینن ده ویدیو لی ده جیامه بنیرن که ایزن حکومت سوریه لکیجان آلی قامیشلو هنه قامیشلو باجاره که مزنه كوزموبوليتا عرب هنا سوريان هنا خلقين دن هنا جبر كيجي باجار كتاب لي هذا يعني هناك جهان حكومة سوريا هي هناك جهان يبقى هي هناك جهان هيزين سرب حكومة سوريا فهنا عشيرات هنا هيزن حكومة سوريا جدارية سينورية نوبرا نصيبين وقامشلو ده لو داري بجيبونا تبن كنترولا واندا كولانا الوحدة زقاقة الوحدة هيا كود كذا نوفا راستا نوفا باجار قامشلو ده حتى باشوري وي باجاري ده اف حمود بن كنترولا هيزن حكومة سوريا ده افدر ما جهكو حكومة سوريا كنترول كيج ورا سور كريا سورة كي فكرياش بكون باش ببينن شواي هربا طاقة طي هيا طاقة كعربانه بالا فرخانه قامشلو هيا حمود دست حكومة سوريا دانا جهن استراتيجيكن بگمان جسدی 20 باجار قامیشلو نه دست هزن حکومت سوریه ده هر وها فوجك عسكري هي حكومته او جلكي مزن او فوج لباشور قامشلو بتجيبو يا جيراد بيجن فوجا طرطب هند بينن فيدري افكت لسر ده تشاكين جران در دورة 2000 عسكري سوريجي لوي فوجي بتجيبونا قالك تشاكين جران جي هنا تيدا ببردوامي راهنان تدريب عسكري دبينن هروها دنافا بالا فرخانيا قامشلو دجي كل باشوري قامشلويا هيزا كعسكرية حكومة سوريا هيا بالا فرا قامشلوجي بالا فرخانيا قامشلوجي كار دكت نافبرا قامشلو شامده وهناك باجار دنيا دروي سوريا ده ليه خاله هري جرينج مربع الأمنية يعني تشاركوشيا أمني هيزن استخبارات السورية الويدري بتجيبونا او جهه كي قال لك استراتيجيكا كو دبن كنترول حكومه سوريا ده ما قلت بالا فرخانه قامشلو فكريه ببردواميجي قشتن عزماني تير بتشنوتين قال لك كردين ماين كو قامشلو خازن بتشن شامي نخوشي هناك سبب عندن يكسر دتشنا قامشلو صور دبنو دتشنا شامي ليه تشتكي دنج ورا بيجم كاسين كو حكومه سوريا الوان بقره مثلا جبو عسكري جبو مثلا سياسي نکارن در باسی بالا فرخانه قامیشلو ببین یکسر استخبارات قامیشلو چپلی وان دیگره وان یان داویج حبسه یان جدیشینه عسکری یعنی هبونا هیز عسکری یا حکومت سوری بو سبب ویا که قامیشلو نکه و پلان نافچه آرام کو بریاره ددمکه گلکی نزیکتا به تمامی جه آلیه و ترکیه و سوریه و ترکیه و امریکا و وره آوا کرن کتی چاوره کرن دنابره سرکانی و گری سپیده با طلع بیاتون دبینن اف رنگ سورن خالن سرکاین که دبن دست حکومت سوریه داره